Luke walu, di yakai makin yang Jesus. Kata-kata o Jesus ap kacin kakan salit nan kani mo nan kausapakan. Kacin kap kaparang ki rongamal tuan Wayne coach. Me kriya meno yang sali. O billi yakai me kacin kakela ta sangen saucakan o sangar so maukan. Me Mary me bilatan ki men Magdala. Me kacin kau sasangen suat ismen. Sohana en Kusa Airport son kowa ong erot. Susana o bil agaili chocho. Mekin yang abapaliki sises o sabalme chon patak ko arkisin tupsokan. Karasaras en son kamarak waran chuke. Aramasakan Pokpokon penecheren sises sang nan kanin karas o ni ar lal penerre ap kacin masan yung rail karasaras pachech. Aramasamen ko yilang kamarak kisin waran chuke kay. Niye kam kamarak kisin waran chuke konan sabwe kay marati ong donial. Ap aramas chiyakati o men tirkan kangasang. Agay marati ong wasa chakain, reap wasa tacha mangla, pueki soche lamlamur nan puelo. Agay marati ong nan pungantip chakachak meyang kisin waran chuke ko osata o kirta. Reap mela pueki tip chakachak ko kasokairaila. Agay marati ong nan palmao reap kirta owa. Waran kaparapar epuki sang ni chap cheyo. Jesus ab kairala karasaras pachech masani. Erkumail rong mamye salangamail men rong wasa. Karaten karasaraskan. Sabol na chon patang ko ab itak re pachowan. Maing. Yawewan karasaras wech, ap kacin sapang rail masani. Kumail che me mayang tete kila manaman rurkan tuan Wayne coach. Ame chikan so. Warapan kin esa sang ni karasaras. Paraan kin kilkilang ap socha tete ki. Raan rong ap socha chek. Jesus kacin kaweweta karasaras en son kamarako. Yech wewen karasarasech. Kisin waran chuke ko wewe kimasan en coach. Kisin war ko mapuputiyang tonialo wewe ki Israel kan makinrom at chapel apkin koto o kisang masano nan mong yung Israel kan para enter kin poston o meurkila. Kisin warako mapuputiyang nan wasa chakain, wawaki makin rong masen o kin aleche o berankita. Awasocho kin lel nan kapetrail kan, warakin poson an sochekis. Oni an son songasong rakin matang pupuwaisang. Mamaratin nan tip chakachak ko, wawaki irail kan, makin rong masano, ap ananakan o kapuyakan o perenkan en sampawach kin kaichon la o kasokela maseno nan kabeterail kan. Yei me esocho kin waki. Akisin waran chuka me puputiyang nan puelmawo weweki irail kan makin rong reap kachangeti ong nan kabeterail ni peik o makalakal o ni kanangama. Elaukin wamau rerail. Lam dan basin. Socha makin iskata lam eo apain kiti basin eo takiyang dan bech. Pue ban kitang nan tawe pue aramasakan en kakilang wasa ni ar dan petalong nan im. Merur koros utan dan sansalta. O me akyak koros pan tiarakta o kaloksali. Kumail kanayang tuan amail kinrong. Pwe aramas me an ki mekoch
kalaut pepan koyang. Ame soche an ku megoch eban pil kachia sang mekiso meleme me a. Inen sises oryekan. Inen sises oryeko a pachoto para en chuwang. Abra socha kak kiyang pweki kaichen pekono. Memen ab kaireki sises pachowan. Inomui o ryomko pacho likiyo. O remen pachowan pangkomui. Asises kachin masaniyong Israel koros. I inay oryekan Israel kan makin rong masanen coach o kin kapayata. Sises kachin kamaleti melmel eo. Ran eo sises o sapal me chon patako kachtang ton poch e ap masaniyong Israel. Kuchail kochewe mas lech o taululwang talio. Israel kachta. Niyar chang kolanan leo, sises kachin seymokla. E ap engimata o kamakitata leo. Katrekila pocho pil, mecherkis para en mawiti. Chon patak ko ap pachopaneng ren sises para en kaubeta pachowanong. Son patak, kichail pan sa pungalar. Sises erikachta o kachin. Ang yang yata kisiniyango o iloko. Erinian sa woche kisiniyango chokoti o nanleo pa maleti ko wala. Iyar masa niyong Israel. Ya amail posanen? A Israel a puryamoy kila o masapoya kata o intinta penenan pungarail. Yatuwe, is memenech, makin masa niyang ache kisiniyang o ilokan arakin peikyong. Sises kachin kakayalata o lemen mangen suwet kay chiyatartawe. Sises o sabol me chon patako erkachin lella o peiti ni sabon men karasa palio salang kalili. Ni sises e kachta sang ton pocho o lemen sang nan kani mo chuwang. Me warilar e chenwar en ngen suwet. An so ray akin kilikilisaw sali o socha kin kosan nan imwe pwe en kin koko salinan pungan saukan. Niyek lang ata sises e ap mat kiti e war o parti mowe ngil lauta pachowan. Maing sises tapalmen coach wasalapalapye. Tama kom kachin kubra on ye. Ipachowan takiremi pa komuyanter kachin kalokeye. Epachowan ta mech pweki sises e kachin masaniyong ngen saucho en koye isang. Pwebak chocho ngeno kinchiata pewe o ni arkin salieti ne o pekan ekin utacho kawela selipekan o changakilang olo nan sapchen. Sises kachin kainamare masani ya marom. Hae pachowanong I maray karis pwede ngayon suwat chocho archiatar pewe. Ngayon suwat ko erpekita ren sises eter kausray lang nan por lalo meso kapi. Pelin puik el mimi wasaw mga sali ni kailan tolo. Ngayon suwat ko erpekita ren sises en kachin maitong para en kola tilong ren puik ko. I ermaitong. Ngayon suwat ko apot yisang ren olo o kola tilong ren puik ko. Ni ansawoche puik ko pururtache changatila ni ukati eo kotilang nan leo wasare tulaye.
Ni selepen pui ko ar klata mech, rachang tawi o lo kiseli, irair wech ren aramasakan nan kani mo o nan kisin kanim kan. Aramasako ap koye la, pare en pain katete meo. Ni arlel ren sisas retiarata me olo mengen suwet kokoye sanger e momot impen alwalweko elukoutar o sochaman momon somaw. Irail ap nasakata. Meyang utial mewiyawyo re ap kay rekichon kanimo tuen olo e maular. Men karasa ko karos apuyaki cheyo pachowan. Ngindagit kiyong sisas en kachla sang rerail. Para inanan masapoya kata kowalat. Sisas eri kachtang ton poch eo o masal sang rerail. Aol mangen suwet ko koye sang re a pekeren sisas pachowanong. Kom kachin maitong ye yen yang komuiway. Sisas ap socha kachin maitong po e masaniyong Puroway ni imomo o loki ong aramasakan manaman makoch kachinuyata reyong. Olo eripurala o loki sali wasakaras nan kanimo manaman mesisas kachin uyatar re. Name Cyrus Rabin o li me toka pungupen sapalmen sisas lugo. Ni sisas e kachin sabala palioleo aramas ngater ap kasamo. Puegi Israel koros pachowan kaskasik I kowalat. Eri olemen ete Cyrus somas en sinakake eo ap leleto. Partiyang ni alwalwan sisas kan. Pachowan peki en kachlamas ni imeo. Pue chungal sarapen Yerusalem mesombar Isak riyaw karanyonger mela. Ni sisas e kach kola aramasakan ap koichin la. Li men yang mi wasaw mesomawan men war momi somparer Isak riyaw. Esocha kak maula. Ekasekular me koros me aniki ni katak pen e somawo ren son unikan. Etillache nan pekono lel don pelikian sisas o taka pungupen sapal me likowo. I ansoche e somawo pa matata. Sisas ap kachin masani. Is metaka yeo. Israel koros ap sabanki mekaiten Israel. Picture ap pachowanong sisas. Maing, yatuan aramasakan ar kabil komuipener o koichin komular. Asisas kachin sabang masani. Miye metaka ye. Puikentar manaman eo e ko sangre. Liya pe matar me et yaraktar. E abrar kailang impen sisas. Partiyang mon alwalwekan. E apachawanong mon aramas koros. Karapen e taka sisas o tuan e maula ni ansawoche me e taka. Sisas masaniyong. Sarapain. Posanen me kakele yukatar. Kokoway ni pepol. Ni sisas e kachin mamasani mapukach. Menin katar men ab lalatong ren somas en iman patako o bakair kiyong. No misarapena melar komter katrapaki son patakan. Sisas kachin karongeta bakairo. E ab masani lang semen sarapeno. Komter perkumekoch. Komposonche e ap tan norta. Niye kachin lel ni imo, e socha kachin muitong memen en betalong lale, o pitcher o sames o son, o en sarapeno e papa o nono. Aramas koros
ni imo wia sang o mama ye ki sarapeno. Sisas masani yung rail, kumail tersang, pasarapenach socha mela, ememer. Irail arikorurki, poeki RS mesarapena utan melar. Sisas ari kachikita pen sarapeno, o kapichie lauta masani, sarapen porta. Ni ansa wache meur preng sarapeno e ap kasinanta. Sisa sari masani yung rail re en kamonge. Seme o ine ira ap priyamoy kila melel. Asisas kachin masani yung ra. Ira tepe pataki yung memen mewiyawiyero.